Dakle, Crnjanski je imao jedan dosta buran život u smislu društvenog angažmana, ali to sve nije dosta dobro za diplomatiju. Tako da on nije ušao u diplomatiju sve do 1928. godine. To je prvi njegov diplomatski posao. Kada je on bio ataše za štampu ili činovnik za štampu u Berlinu. On je u Berlinu došao kod poslanika Živojina Balugdžića, koji je bio iskusan i poslanik sa velikim vezama, sa Karađorđevićima naročito sa kraljem Petrom I. Karađorđevićem, bio je čak i šef kabineta njegov u ranoj fazi vladavine kralja Petra u Srbiji. Dakle, bio je čovek od velikog uticaja, iskusan diplomata, veoma, sa jednim na izgled nehajnim, ali u suštini veoma prodornim razumevanjem stvari. I kao poslanik u Berlinu, on je, da li dobio ili prihvatio Miloša Crnjanskog za atašeja za štampu. Bilo je to poslanstvo u kom je Crnjanski proveo nešto preko godinu dana. Mi o tom poslanstvu imamo nekoliko izvora. Jedan izvor su sama sećanja Crnjanskog u njegovim memoarima, embahadama. Drugi izvor su njegova pisma iz Berlina njegovim prijateljima. Treći izvor je ono što postoji u diplomatskom fondu Ministarstva spoljnih poslova, a to nije, barem prema onome što do sad znamo, previše. Zgrada u kojoj je bio Crnjanski kao poslanik je porušena u bombardovanju Berlina u periodu Drugom svetskom ratu. Ona je bila, koliko sam ja uspeo da razaznam, u jednom centralnom delu Berlina. To je nešto iznad te velike katedralne crkve koja je u Berlinu bila.